Jalin Surah, dan saya akan menghafalkan surah Al-Infitor ayat 1 hingga 10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'athirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-dini wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Demikian itu dari surah Al-Infitor ayat 1 hingga 10 atau 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.